olo baka ny faritsy mana rendez-vous amin'ny tantara tsika androany mana rendez-vous amin'ny tantara tsika satria tsy maintsy ataotsika ny mandresy lahatra any vahoaky ny Taminarivo hoe dangereux ane io système ataony longonareo club 48 reo toy dangereux toy mampahantra anareo fa en plus nzay mampahantra ny Madagasikara koa dangereux io faharoa manaraka an'izay io raha ataony club 48 io tokony resetsika lahatsy ny vahoaky ny Taminarivo fa io raha ataony club 48 io ane ka misy risque bevata hampifamonoantsika satria laha tsy misy zao karazana video ataontegna zao de maro ny tsy tonga say maro ny tegna tsy maharaka an'le fandehandraha de hanaontao fahatama mila haitsika ny mandresy lahatsy any vahoaky ny Taminarivo hoe io fitanjahany club 48 an'le système de centralisation io hanahirantsika io hampizarazarantsika malagasy ny hafarany adiditsika koa baka mifaritsy ny mirassurer ny vahoaky ny Taminarivo hoe ny fédéralisme ne resaky purement technique fa tsy resaky ethnique anjaratsika baka mifaritsy no mivola hoe zahay amin'ny fitakianay andreo tombotsoareo de tsy hisy mihitsy anatin'ny discours-nay tsy misy mihitsy anatin'ny ambition-nay ary tsy misy mihitsy anatin'ny programme-nay anaty projet-nay hanao an'izao hoe lafa tafapetraky ny fédéralisme io moly aby zay olo baka Taminarivo moly a Taminarivo zay olo baka Majunga moly a Majunga zay olo baka Toliara moly a Toliara tsy zay le fédéralisme resaitsika toa donc ampolikon'izay le fédéralisme tsy resaky ethnique fa resaky technique androany tsika Madagasikara province N tokony elisy N ro miaraky miodiky tokony elisy N ro miaraky matanjaky mampiakatsy any Madagasikara fa le élite club 48 eo ro miezaky mampizotso any Madagasikara eo le problème ka anjara tsika baka mifaritsy no mandresy lahatsy any vahoaky ny Taminarivo hiaradia amitsika amin'ny fitolona amin'ny fialia an'io fédéralisme io anjara tsika koa baka mifaritsy ny mirassurer ny mandamy ty sain'olo baka Taminarivo tsy misy resaka atozo androany ane olo baka Taminarivo mifanambaly amin'olo baka Majunga olo baka Majunga mifanambaly amin'olo baka Toliara olo baka Fianarantsoa mifanambaly amin'olo baka Diego donc fa tsy question sasy zany hoe mialina reo Taminarivo lafa zahay avy eto anjara tsika baka mifaritsy mangalaky responsabilité bevata henan'izao mangalaky responsabilité bevata tsika amin'ny fifixevany limity hoe io enany io fa hitataratsy fa tsy mety na aminareo ary indrindrandrindra aminay ny fivangongoan'io fahefa io a-Taminarivo ao ny fitanjahan'ireo groupe n'olo kelikely reo an'le fahefa a-Taminarivo ao nareo vahoaky ny Taminarivo miaraha aminay hiala an'io fédéralisme io ka soa raha zay la hain'olo baka Taminarivo ampiralahia ampilongoa ampihavana mia mahantra le vahoaky mia ino fa tsy resatsika sasy tous les problèmes misy henan'izao fa le plus dangereux anatin'ny toy atoa ny fitanjahany reto olo club 48 an'io fitonja io ficentraliser vandroza an'io pouvoir io de ny fiantomboa tsikelikely ny fankalaina ny olo ny olo baka ny eran'ny Madagasikara any olo baka Taminarivo zay ny problème henan'izao zay le dangerosité misy henan'izao le club 48 io au fait tsy ino fa groupe na famille matanjaky ny fanaraky depuis indépendance depuis 1960 ny fanaraky olo ny formé club raiky hitanjaky an'le pouvoir mba hafahandrozy mi sauvegarder an'le intérêt ndrozy donc même pas intérêt ny vahoaky ny Taminarivo fa intérêt familial an'ireo groupe na famille reo d'autant plus que io pouvoir mifehy io pouvoir centralisé io tsy ny vahoaky ny Taminarivo iabiaby ro mitanjaka azy fa élite kelikely avao zay mimonopoliser an'ireo fanana iabiaby reo mimonopoliser an'ireo potentialité tokony hoahin'ny malagasy eran'ny Madagasikara io tanjahandrozandrozy raiky avao ary na Taminarivo koa mijaly amin'io ampoloko ndraiky ny fédéralisme tompoko de resaky purement
teknika ary tsy misy idirany aspect ethnique ao anatiny. Laha misy ny olo tamizay 20 tao zay no nampiasa an'le aspect ethnique amin'ny fomba fanandesana any Madagasikara, amin'ny fomba fizarazarany fanomezany zo an'ny vahoaky eto Madagasikara, problème zay. Fa aoka tsika tsy hatahotsy, aoka tsika tsy homenamenatsy, hatao hoe hataon'ireo olo zay tsy manatsay hoe te hampetraky adimpoko, te hitariky adimpoko amin'ny fitakiatsika ny federalisme io, aoka tsika tsy ho tafilitsy amizay manipulation sasy zay. Mariko etoa fa toy ny farany iresahako mikasika ny hoe federalisme sy adimpoko io tsy misy resaky adimpoko fa plan malhonnêteté intellectuelle ampiasan'olo mba hiralentiseva an'le fitakiatsika ny demokrasia federalisme io azafady, mba hampihemitsy ny fahazontoatsika mitaky an'io federalisme io. Fa niazoko ambara zao io federalisme io anatin'le resaky federalisme tompoko de resaky tekniky, resaky constitution fédérale, autonomie des états fédérés, autonomie de gestion, autonomie amin'ny resaky recrutement, resaky tekniky, resaky constitution, zay no raha misy lafa miresaky federalisme. Tsy tafiditsy anatiny hoe manomboka androany rozy baka Tananarivo ahiliky, manomboka androany rozy baka Tamatavy ahiliky nay Zahay Toliara, manomboka androany rozy baka Dego ahiliky ny Tamatavy, ahiliky ny Fianarantsoa sy tsy amle resaky fa structure no resaha etoa, zany hoe teknika. Tsy hitako mihitsy zany raison ampidiratsika an'io resaky foko, amin'io resaky etnique io. Tsy misy adimpoko mihitsy io. Maro ny mitena nanao toy racisme, nanao toy racisme fa tsy resaky federalisme zao, motatona federalisme avao le raha fa racisme. Le resaky hoe federalisme mitariky fitariha adimpoko. Fa misy vidéo nataoko mikasika an'io hoe le federalisme tompoko tsy mitariky adimpoko satria ny federalisme de resaky tekniky fa tsy resaky ethnique, resaky teknika fa tsy resaky arapoko. Ka zay zany no resahako amintsika androany, zay ro te ho velabelary androany. Ary etoa zao misariky ny saitsika hoe io fampiasa an'le argument adimpoko la vo miresaky décentralisation, la vo miresaky province autonome indrindra, la vo miresaky federalisme io, de anisan'le moyen hiretardevandrozy ny fihatongavany vahoaky say, voalohany indrindra, ny fidirany vahoaky en action amin'ny fitakia an'io federalisme io. Misy ireo namatsika vaovao tonga nanatevy dahara amizao an'le tolo nataotsika mikasika ny federalisme io, ny contacté anay ary ny raha mafinaritsy de olo tsy ampoizy fa olo baka Tananarivo ao mihitsy ro ny contacté anay. Eto misatso ndraiky zao ny tsy fisalasalany reo ekipa ao Tananarivo ao reo namonjy anay, nampafantatry anay hoe manohana zay isaorandrozy bevata raha zay. Zay porofo anisan'ny raiky manambara fa le federalisme de fa tao ampony vahoaky malagasy na bakaia na faritany aia na faritany aia. Mety hoe ny fomba fampiseho azy tsy mitovy, mety hoe ny fotoa tokony ampiseho azy tsy mitovy, fa na izay na zay de misy reo olo reo ary isaorako androzy tsy nisalasala namonjy anay henany zao. Donc amitsika miresaky henany zao zany complet tanteraky eraky ny faritany fa misy elementsika mipetrapetraky any miomankomana amin'ny hiavian'ny fandresehatsika mikasika ny resaky federalisme ty. Mila atao idéologie le federalisme. Misy mivola manzao hoe le côtier tsy mirahina zao. Bon, zao personnellement tsy de d'accord loatsy amin'ny le concept côtier. Satria le concept côtier de concept miimposeva amitsika masakia mivola tsika iaby eto retoa hoe misy nivory ireo olo soi-disant atao hoe côtier nifanaraka manao zao tsika koa manomboka etoa de hatao hoe côtier tianaratsika. Tsy niexiste raha zay. Tsy niexiste raha zay. Fa ny politique de race natao mi Gallieni zay hampitsaratsara diviser pour régner ro namoronany hoe retoa ny merina, retoa ny côtier. Donc io concept na côtier io lazaho nareo zao tsy imposer azy amizay, tsy hanome baiko anareo amizay, fa manasa anareo aho tsy hametraka an'io antsaitsika toa sasy. Satria la ohatsy ka tiatsika ovalia le fantany hoe iny tiantoko tsy mahavy mampirahina ny côtier, satria au fait tsy nisy mihitsy zay resaky
firaisankina zay satria io concept anakotia io raha niforony ho hainao, anara napetraky aminao tamitseo. Donc zay zany le tsy lavitra ny terme kotia ino fa ataovinareo anaty commentaire la ohatsy ka tianareo ho velabelary bebe kokoa zay resaky hoe tsy tokony hanenketsika sasany le notion anakotia zay tsy mipetraky. Ary zaho tsy matahotsy amin'ny fomba fisainan'ny malagasy fa ny malagasy amin'ny maha malagasy azy de tsy manaiky ho tindritindray. Tsy misy afatsy fédéralisme novahaolana ho antsika malagasy iabiaby na faritany bakaia na faritany bakaia. Zay ny solution misy anamizao. La misy république fédérale de Madagascar. Ino ny raha iseo. Isaky ny faritsy de afaky mamaritsy ny priorité économique, sociale, culturelle. Isaky ny faritsy mana droit hanamboatsy ty avenirany araky ty fieritseretany azy. Isaky ny faritsy afaky miray hina amin'ny maha malagasy azy, amin'ny maha samby état fédéraly anireo faritany zay niboahany. Ka aoka tsika tsy zarazara entre fédéraliste, régionaliste, autonomiste. Satria ny raha kendretsika raiky avao, le pouvoir au peuple. Na ia misy anao amin'ny toy Madagasikara toy. Ka ndaotsika hitambatsy. Anadony ambany faneva raiky avao, tsy ino fa ny état fédéral satria io état fédéral io no afahatsika manatanteraky, afahatsika miconcrétiser an'le raha tiatsika ho tratrary abiaby any amin'ny province zay misy atsika, any amin'ny région zay misy atsika, any amin'ny commune zay niboahantsika. Ka na ino hataondrozy, ireo faritany enina ampoloko ndraiky, ireo faritany enina eto Madagasikara tsy maintsy miafara mahaleo tena amin'ny alalan'ny fédéralisme no amin'ny alalan'ny MRFM.